voin hi September ni som pathum tho tan ni ani kan u naw te tual le na Myanmar lam chanchin thar hi luchil le phot meng o Chin State Than Tlang Township chung lungler khua sipai kem chu Chinland Defence Force CDF 10 September ni som pakhat zan khan an la felta a Military Council sipai som pani an thi thu CDF Than Tlang chu nimin khan thu chua siamin an tar lang lungler sipai kem beina hian MA rifle silai telin silai sompali RPG pakhat silai mu le makjin engomazat khom ani CDF 10 lungler sipai kem chu September ni soma sipai zani vel manga langal mai thea anin rin lain Military Council lamin jet fighter manga bom an thlaka wangin an torkir le phota September ni som pakhat zandar sari le mini somli panga a CDF Force zali velin beinon la in zandar kwale chan ve vela sipai kem pung pui chu an la theita ani Military Council som pani an thia CDF lama thi an omlovin hliam som pani an om thu CDF Than Tlang thu chuat chuan ata lang CDF 10 lungler sipai kema ral thuam te an khom zo nuwa kem chu an hal chengal vek ti thu don ani tun hnaya Myanmar ram chunga Chin State a Myanmar sipai te le tual chung mi te nasa taka anin be wangin sahim na zonga tlan chiami engomazat Mizoram an lubel an luna khotlang ten chomdo na an thok meka thingsai VC President PC Lerem Kungan asoidanin tun hnai te a Myanmar rama in beina athen ma in thingsaya Myanmar ral tlan mi jani chuangset an omsa a karma sa a in beina awangin mi engomazat lubelin mi zali chuang an omtoa azat zia ero an la the theilo ti asoi Myanmar atanga thingsai kho alut ta chu thingsai atanga Myanmar nena inrina chiaului lir thei pona bung kho kai kal tangin an luta mi zali chuang kho chunga an omek baka nimin lam thleng khan chiaului bung kho kaya hian chung ko somthum chuang an omek bok nimin chhun lama po lubel an omzui zela luzat chia hi hriat thei alani loti PC Lerem Kunga chuan a soi thingsai VCP chuan a hmalama Myanmar ral tan an nei te chu tumlo kalut bungrua eile in tu te po a thei ang anga keng an ni thu soya tuna anin kana wanga ron tlan chiate ro chu rik room thila ron tlan chiate nia chomdol an ngai zual hle ani ati PC Lerem Kunga chuan ral tlan te chu mimal in sarkar in le van tlang in ate om tir an ni ti soin tun din muna chuan ron lu bel zel se omna tur kan nei to lo relief camp som kan nei sa a engomozat kan sakbel anga yang ati ral tlan te chu khotlangin eile in tur an pek thule bung kho kaya po bu fai ip somvel an da sa thu soi ral tlan lu bel chung chang chu na thial DC a an thlen to thu asoya bung kho kaya changa lui na lama lungdap chu kal tangin ral tlan mi engomazat an lut boka September ni somjir top ni changa nimin thleng khan mi somthung vel an lut to ani thu don danin lungdap chua kal tanga lut ta chu Myanmar rama lungler leisen le Than Tlang mi te an tlang puya new ngar chip baka ngar chip le cherlun kwa te an omani lungdap chu kal tlang hian September ni som khan mi somsari velin chiau lui an kana new ngar chip poime president lar khoi tluanga hovin khotlangin an boipui ngala eitur thausilen sil polin le tul dangte an pe a khua a lu nga lovin chiau lui naya thlam palia an riak ani September ni som pakhat inrin ni khan lungdap chua hian ral tan mi jani vel an lu bellea zirtom nia lute nena an omna turin new ngar chip community hall buat sai ani lungdap chua kal tanga ral tan lute hi mi zathung vel zinga mi zavel chu new ngar chip an oma midang te ro chu ko sang sanga an kal dar thung new ngar chip a hian September ni som atanga ral tan
lut thar te baka ral tlan mi za somruk vel an om sa bawk heti lai hian Champhai district a tuipui ral huam chunga khaw hrang hranga pawh tun hnaia ral tlan mi zathung vel an lu bel tawh tih tuipui ral group OMA secretary B Chalin ngur a chuan a hrawi hripui leng nen kan buai khawp mai ati Myanmar ram buai awanga ral tlan te Mizoram chunga an ron lut zela ni som pakhat September in rin ni zinga tangkhan CDF ten Myanmar sipai kem lunglera mi chu kan soita kang khan an be awangin Myanmar sipai te hi an headquarter atangin thlawna mangin lungler khua hi an beya bomle silai apuak nesale lungler khua le a che vela mani in lumpo luangam lovin Mizoram chunga an tlan lut meka tun din hmuna cherhlun ngarchip new ngarchip thingsai le bolpui eicha ral tlan lut to za zongjong hi mi sang khazani sunga pani an tling to ni heng kan u nau mang ang thlapara ron tlan lut tu te hi bial to MLA Dr. R Lal Thanglin a chon rang takin angai ven ngala anei tur bu fai trip ni apek tur thu asoi tin bu fai ba ka dal bek som paruk tel khe som paruk apek ba ka buk sakna tur sil pulin engemaw zat pek ani tur thu asoya an hrisel na endik turin cherlun PHC thingsai PHC ba ka na thial district hospital atangin medical team te atir don bok ani Dr. Thang te chuan kabil chunga mang anga ron tlan lut te hi ka khongai tak zeta tu ma ei tur tlasama an om ka phallo atul angin kan ngai tua zelang ati Chin State Hakha Police Station atangin September ni som pakhat khan Sergeant Police Officer telin sipai le police parukin CDM an zom September ni som po khan Chin State Police Department atangin police pathumin CDM an zoma Chin State Police te CDM zom an tamta ka wangin Pago region le Mon State lama police le traffic police athum chuang chu Chin State lama son lu ani thu don ani Maitel Tower PDF ovin an bom chiat chu ram phasana atina wangin military council sipai ten ati chetu te anman ani chuan thibak semna dang pek tur a omlo ti in sipai sarkar thupuang tu Major General Jo Min Tun chuan asoi Jo Min Tun chuan keini military council lamin voi engemaw zat zol do zoka tangmaila heng Kalfor IGs Taliban ang chi hian mipui har sana thlen zonga an che na sang a hian ramti chiat tumna chi ania keini caretaker government ho tulu bet chairman senior general point towar te PDF ten anti chiat hi hlokna omlo ani thu nimin in khoma a soitel to PDF ten hetianga anti zel don ani chuan military council hian emergency dan law pakhat puangin PDF te chung le khat ta chu ram chunga zong chuakin kumrei taktan tiramo ti hlum emo thlengin dan kan siam mai don ani tuna po PDF ten Yangon le Mandalay khopui mun sang bom an ti pu wangin poisai lo sipai te police te an thi pha to a chu wangin mi pui lam hian sual rong bol tu PDF in ti te chu in sia ani chuan sipai office lama chanchin in rom pe thei ani ti kan siat tir du bok cheu ani ti in asoi UN General Assembly palai ni turin National Unity Government NUG ruat u mo tun chu vote pui turin UN member ram za somkwa pathum nena Burma Pro Democracy Activist ten lekha anthon Communist Party point NLD lam a on to le ni in hriat ani Burmese Pro Democracy Activist ram chung le ram pona om ten pung khomin nimin ni som pani pathian ni khan UN Human Rights Council nena Myanmar sipai council sarkarin rong taka mipui chunga tharum thona le tual thana athlen mek chungchanga malak pui tur le NLD sarkar laya lo thok to le ommek u kyo mo tu na chu UN permanent representative to Burma atan ruachun zomzel turin an nge nani hetianga u kyo mo tu na tana credential challenge nei tura an pun khom na hi Myanmar ram Rangoon Mandalay maibaka US UK Canada South Korea ram le Netherlands rama nei ania Burmese Pro Democracy Group pun khom na hi US a chuan
New York khopui anei ania Netherlands ram khopui Amsterdam a po khopui lo lai Spoon Square a nei ani bok 76 UN General Assembly hi ni sawng pani thole ni hian chan tur ania ram pakua ai o te thut khom na Credential Committee chuan NUG representative u kio mo tun le sipai sarkar lam palai tur sipai officer lui o mo tun te chu UN envoy to Burma atan buk ani don ta ani China po hian aril rusu khlek hi ati danglam tavia wina hriata u kio mo tun hi UN permanent representative atan vote athlak to mai thei thu political analyst ten an soi hial ani Kang siat tlan theu to angin September ni som zirtom ni khan Myanmar ram Chin state chunga Mizoram ramri depo om thingsai khua epchia lungler khua chu Burma sipai ten indo tho namangin tum engamo za tan boma jet fighter ming hi MiG-29 ni in Russia siamani meitila airbase atangin aron thloka Mizoram lam thingsai cherlun le a chevel kwa tangin mu thei ania mipuiten an thlir thup mai ani zona thlak te bom tu Burma Military Council sarkar le anzar zotuma manhel ho huat na azwal pha khop mai February ni khat hulam khan Myanmar mipui thlantin sarkar chu nam thla in sipai tharum le ral thuamangin mipui hruai tu te chu aman khoma sipai sarkar State Administrative Council adin ta ani chu kan hriat ol samnan sipai council sarkar tiin kan ko thin Russia ramnen inlai china an nei thazela Russia chuan Myanmar ram democracy ra be ani na le Myanmar mipuite boina chu haiderin an mani ram hlok na ani don phot chuan ral thom le sipai man ruata chu a hral theiang ang tlem lua tamlu om lovin sipai junta te hna a supply ta char mai ani Russia Assistant Foreign Minister Alexander Fomin chuan Mars ni somni pasari khan Myanmar Armed Force Day tanmato de imangin Myanmar ko puithar nei pitoa aron jin toa rampani in lai china le thoho na po that mel le in langani he ni chin chiat lak takhi Myanmar sipai sarkar dan lowadin ten sipai sarkar du lowa lung oi lo na lantira pungkho mi puite an no darta a an silai me puwa wangin poi soilo civil mi za somni lai mai innun na an chan pha ta ani heminia vek khian Russia ram trenom Ukraine ram chuan ral thom le sipai mamo manrua military equipment dang te chu Burmese Military Council sipai tan tamtok tak an lo thon lu ta ni ti Justice for Myanmar JFM chuan an ta lang ani Burmese Military Council te hian Ukrainian tongin long le teng spare part te chu Myanmar rama sangni som panga atang khan akha tokin an lo thon lut reng towa Ukraine government chuan UN General Assembly in Myanmar rama Military Council sarkar tan ral thuam le chok lu khamna dan a siam khan ado zongin vote alo thlak to bok Ukrainian ram chuan Myanmar a aircraft engine le an missile te chu Rangoon khu a private aircraft company pakhat Sky Aviator hena February thla khan alo thon to bok avoi ni nan mar je somthum pakhat khan turbo charge engine part po alo thleng le thoi ani indo thona te hi kachin karen chin tlang mi helpol te an ram chunga Myanmar Air Force ten air strike kan nei mek lain yatanar pon aviation service tiat aircraft part zua tu kaltangin an lei to ni hetianga aircraft equipment tam tham tak Ukrainian company te tanga Military Council sarkarin a lei trau hi war crime atlingani ti international diplomat te soidan ani Myanmar le Ukraine ram ta chuan kumsani som pariat khan military technology lam tho ho na tur thutlung an siam to Ukrainian hian Burma ram ral thuam a thon lu tu zinga air surveillance radar system le armor car aircraft engine le tanker zang khai tak chi te matelani engpo ni se Myanmar ram tual chung in dona chuan zual lam apan zel don ti hi achiang rengmaya sipai lak atanga zale na sual tu zona thlak tang rual mi pui sipai
Chin Land Defence Force CDF te an zam lovin an che thatak zz ani ole tun chu matan chuan kan du tok le phot anga video chanchin thar update tak nen kan lo le le thuayang kan channel min la subscribe sak lo viewer te zinga inom chuan subscribe ti kha milo me saka milo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa tin kan video upload tharte in lo hmu ngal zel theina turin in tan arem chan zong na turin notification bell kha metula ola in da don nia